Yan na tunah kada nabita, umma ko na umma palisaro na sabak magay, decin na salay, decin na ngujuy. Meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Betungan na decin na salay, decin na ngujuy. Iya. Makanya macawi ramalangi. Ya matu ko matarawi ki suju pacapuran na tarawewe tania kami mani matarawi tau tema. Ya puasa pacapuran tak tania kami mani puasa tau tema. Maka majasak ki tania kami mani maka majasak tau tema. Nasaba ang kami mato hadiana. Nigi tau mania deceng. Na cahata ni malaikai layalin ni hadiah pahala. Ya kodena sampak na pigaw tatta yang kapalanna. Ya ko na pigaw itambayangi. Makanya ya ko mate ki na din ato sampak matarawi na tau temang. Iya na tu pahala mananungang. Iya na tu nakada tau pandetay. Na mo mate ko tatta ituli jalang ibadamu. Nasaba pura munia kami matuni makiwa decing. Iya to na pasabara bapak ibu sekalian ne. Na to kakal o kilalan na suruga. Padahal umur dan pahala terbatas. Tapi niat baik tidak pernah habis. Yan na tu penting na tuli tu makahinja. Makapasi sumpung ibadah. Itannya tu cerita saleh itu kumakadai sampai jatah petuh. Iya. Tahu dulu ini bicara tapi engkau ku agama. Iya. Yan naroyasang ibadah yang terus menerus. Nama ko mana muije tu he. Namo je tu tinroy mako tu. Iya ko meki matinro aja tak meka matinro masih jana moto matu manonto pagolo. Ya to itu mululungan. Iyo po ko makadameka matinro masija supaya moto kamatu masampajat tahaju siaga etata matinro sego totu inilay pagkasigalori po ng Allah apa tinro na untuk sampajang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal busyra wa ja'ala israhu min makkah muqaddasi fi lailatin wahidatin ayatul kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa iyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna zari'an bi izzatillah. Baca-baca yon naro spadu emonri de gaga temana. Tidak ada tema jadi iya menibawa ngagi yang inupau. Peringatan Isra dan Mi'raj. Ulas Sa'ban ni makokohe 10 di Sa'ban. Jadi peringatan. Ya kau makade peringatan berarti ia roside peristiwa milo ibu ba emang aja natadeng memperingati sesuatu itu sebenarnya untuk mengangkat imma gina yaro agagai melebih atau angka aguro ngamaraja na tampo ilalana Isra Mi'raj tuli angka yolo na itari kalimat hikmah Isra dan Mi'raj. Ia kotomak kada hikmah berarti pak disangang. Jadi meloki malah pak disangang oko peristiwa alalangan na nabita. Melotoki malah baraka oko rilalana. Jadi
Madosa ka ko digaga pak disangat talolongan yawan mir. Apa iya miro tujuan na yoli ka untuk memberi hikmah. Jadi ya kalau mak macuri tagi iya na tahu mati icallah. Jadi mudah-mudahan angkat talolongan madu. Iya. Makui ya. Itu mak bicara hikmah. Jadi iya meniru bawa matu paleku ikin rimedollah. Apa digaga temana ya. Iya rona bitta Pak Bu. Agi-agi na pasanre tawel lokko na bitta atau agi-agi mak depe okko na bitta atau agi-agi na pak dibola telokko na bitta ina maladda iha matanre kedudukan. Iya na hametun na melo ipalalampan ni na bitta yaitu kokui aya ekan na rampe. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Degaga asanna nabi taitapukkur ilalanna. Degaga. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Degaga makada subhanalladzi asra bi Muhammadin. Degaga. De tona kada subhanalladzi asra bi rasulin. De tapi maka dari subhanalladzi asra bi abdihi atanna puang Allah ta'ala na palala tannia nabinna tannia tu surona tapi atanna iru ya sange ata nabi atame matoi suruh atatoi idi angkai hadir ko wadingi mancaci ata iya jadi aja tak kada nabi kami bawangi palala de lau baca-baca kita sejarah angka 2 telu nabi na palala puang Allah Ta'ala. Nabi Musa. Tabukai kita sejarah Nabi Musa. Ipalala lo negeri Madian. Ia ko tau malalat biasa. Melo 10 sona malala na panadapi. Tapi si pulauan ni Nabi Musa nola nalatu negeri Madian. Sampato niya pusa. Yang kedua. Angka to nabi diimi'rajkan. Apa ia koto makada Isra malalang lintasan lino. Ia koto makada mi'raj malalang lintasan langit. Jadi ia ko makada Isra tu okkomi lino. Ia ko makada ni mi'raj langi nanti bicara. Jadi Isra mi'raj. Ia ko Isra Nabi Musa ipalalamat. Iya. Mengalami juga Isra. Tapi ia ko mi'raj angkato nabi. Niga. Nabi Isa. Nabi Isa. Yaro Nabi Isa tidak Isra tapi langsung mi'raj. Yakka yuko puang Allah Ta'ala menrek loko langit kedua. Jadi nabi yang mi'raj Nabi Isa tapi tidak Isra. Jadi yakka mato Nabi Isa tu loko mi langit kedua dia nadapi langit ketujuh. Nabi ta mapamula Isra letuk mi'raj. Rewa pemang lokolino. Ia na melo ibicare wanye. Siaga watu pake sijang. Sijak di. Aja na metalada apa? Pas ona tate seraro utu dangokoy. Pengantaraan na seraman makuye. Saya berusaha pelan-pelan supaya ada hikmah bisa kita dapat. Melona ipalalan nabita iaro malaikat Jibril atas perintah mematoro ko puang Allah Ta'ala. Laipu iaro na nabita na yala jantunna. Degaga isalalan na nabita yala kecuali jantung. Napatamay malaikat Jibril o kusi di onro jantung na nabita. Tapi ya rotorongero ang kami matuna wena itu air samsam. Makadai pacara may ko pasarea lay bisaybi atinna nabita sebelum ipalalang. Iya ko patareka de. Makadai ya ko makadaki ibisay berarti macarepa. Na nabita na tau de na macarepa atin. Iwa pacin. Jadi aga pale nabali itaw pandrita pa hakiki. Makadai ya ro air samsam
melo ipancaji Pak Bura sehingga yalingi kasempata gis sa jantun na nabita. Pura na to sigis sa jantun na nabita. Dua baraka na. Nigi minungi air samsam. Wat dingi mancaji papasaulasa. Yang kedua, maso tutawi ko na inungi na sabak paselyanre. Yan na baraka na sabak pura sigis sa sibawa jantun na nabita. Jadi ini bisay. 20 si di masala biasa uruntu. Demi bahas manangi. Yang masaworoe marepa yang kalinga. Yang narupa labangangi. Nomor 2. Ia kotolo umrah. Tolo Makkah. Nato umrah atau haji. Dega gamalada. Nak gangkulya ngatay ko matawa pa kecuali. Lokoro hajar aswat makbau. Ang kalala tau denule mandape emak bau palece mani. Na nakka mani liman na lokoro hajar aswat napa di mau pala liman na. Nasa toma bau jarak jauh. Nasabak de nanule mandape. Ia bikin denang kana bau winabit ya batwe na dega tau bau wikolawi matawapa. Dega. Jadi tanya hajar aswat mulia nasa patareka etania. Ia miro ampai dimuliakan karena Nabi pernah menciumnya. Akapa ia kene batun nama tawa pa nabita nama kamu Ibrahim onron nama cekin Nabi Ibrahim na bau nabita ia toro law na bau tawe kumatawa pa. Jadi hajar aswad itu tidaklah mulia tapi dia dimuliakan karena Nabi pernah menciumnya. Nomor 3 ia ko nabita tu joka denakan na imatasso apa angka alut tutupi. Maka dito panritetan niya nabita la ituto matanam yaso ituto. Apa iya ro cahaya na nabita matahari itu terbuat dari nurun Muhammad. Na iya ko si lampu cahaya na matan nasoy si bawa nabita na batu hancur i matan nasoy. Nasabaya sa inur na Muhammad na iya nur na matan nasoy. Jadi najagaiwi po ang Allah Ta'ala matasoy sehingga dia menutupi awan ketika Rasulullah berjalan. Itulah kemuliaannya Rasulullah. Ini sekedar pengantar bahwa peristiwa Isra Mi'raj aga yalok kurilalanna maka dia ko anu pura-pura nola nabita tatta ang kabaraka ko tilalanna. Itu hikmah pertama. Hikmah yang kedua. Iyaro nabita wattun na ipalalang milo ibawaro magina atin na ibisay. Agistinanya magi na atin na yala. Mana tan deni dio. Atau magi dena jenne. Tapi kalbunya. Pasang opi dia. Maka daya ko po ang Allah Ta'ala melo mewa si runtu. Tanya lepak lila mo pake. Ia jolo mo pacing ilalang. Namo ama caco pangokoy sa liwak kumacaray pa ilala dinalagto. Iya. Iya. Pa ia kokoy kang isaliwam ito. Pak Maya gatau makukuaja ako mabicara tapi maka carepa tinailala sa para milala na di kalasyo. Akhir tapi dito gago ko rapa nila. Iya jolo. Iya na melo masampaja tawe pagkasingi niya. Iya mo melo menre umra melo haji pagkasingi. Iya mo melo pigaw si di jama-jama iya jolo mo pacing. Iya na iya mapacing insyaallah. Lattu iya tugang mo jamay. O yung pasisumpu mo si Bapo ang Allah Ta'ala sa balong mo pamulay na. Sa balong kedo at akale mo, pasiruntu ijolo iya, ano na pakangkay po ang Allah Ta'ala, riolotan na pajajin na watakale mo, wanafah tufihi milro, yan dihambuskan, iya lalo mo pakanjaki, nasaba iya mitunewa si Batu. Tapi iya ko iya masolang masolaman ang isaliwan na. Iya. O kumitulah saya mega. Yan ang kataw masiriati ati na to masalah. Mapat dia ati na to masalah. Matandre ati to. Maborro ya to tu. Jadi ya perlu dipacing. Yan aro hikmah kedua ta'ala. Hikmah nomor 3. Kenro ibawa nabita. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram. Al masjidil haram. Ilal masjidil aqsa. 2 masigi lokko masigi na de na koro lalangan na nabita de
Nabitta pole Masjidil Haram ibawa lo Madinah, pole Madinah ibawa lo Bukit Tursina, pole Bukit Tursina ipattaru lo Baitul Lahmi, uki Baitul Lahmi parewa pe malo Masjidil Aqsa. Ya kene malalang inabitta ipalalang inabitta pole Masjidil Haram langsung ke Aqsa, sisa bumi patapulon na 3 kilometer na lalagi. Tapi pole Masjidil Haram ibawa lo ko Madinah, napai tilaw Bukit Tursina, napai bawa lo Baitul Lahmi. Napai pertama Masjidil Aqsa mancaji 2.140 kilo nalalagi malampela de yang lalangan na nabita tu kaya na kira-kira kampungnya ruku 2.000 kilo apa biasa mangoto aruami ratu na 70 kilo unroy mangoto tate serawan nito yo kastangana tal 2003 mangoto ye no iya kumakadani 2.000 kilo Muhammad iya. Tapi ipalalang de nalalang. Iya makadami asra diperjalankan engka rojan dinding. Iya rojak dindingnya de nu le macan ne akatallu sia sosiwan ni cicemmi. Tapi ya kona panu iropu iman napa na puta na moh ka 50 jajito. Makuiro macarita na miraja. Maka de kona bitta mi malala de na mungkin latu. Tapi nasaba ipalalang yung kupong Allah Ta'ala didampingi malaikat. De naganna si puluwan ni nalolis. Makuiro. Jadi iya nahonai masjid ke masjid. Padahal ka alalangan Nabi tadi itu. Yalo ko Masjidil Haram. Ibawa lo ko Madinah. Na isuro masampajang ko malaikat Jibril. Selesai masampajang makutani Nabi ta. Hey Jibril. Onrongaga ye. Maka malaikat Jibril. Oko ko matu malaikat dapura Muhammad. Madinah sana ye. Selesai itu ipataru ilokot Bukit Tursina. Gunung Sinai. Isuro masampajang. Pure mak beresal Nabi tamakutane ko malaikat Jibril. Onrongage Jibril makre malaikat Jibril. Okko ni Nabi Musa Allah ko melo isipat bicara langsung si Bapong Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Inilah Bukit Tursina. Napai pataru Nabi talo Baitul Lahmi 10 kilo 10,7 kilometer ke sebelah selatan Masjidil Aqsa. Akonronna Nabi Isa jaji. Isuroi Nabi tamas sampajang. Pura mas sampajang napai pula makadokunin Isa bunuh Maryam dilahirkan. Berarti agak guru ngomong ko pa magi nabita na ibawa lo ko Madinah napay tilo ko Bukit Tursina napay ibawa lo ko Baitul Lahmi pasangi makadaya ko ang kaonrong pura nonroy walli pura nonroy tau madece elaw ko koro ang katubaraka ini penting iya to na tu pas sabarang natolong masyarakat guru wali ko mati. Koto tamu ko si de kampung. Iya na to pak kalau ka Kalimantan, lo ka Jambi, lo ka Palembang. Tuliam itu waktu tanang. Ang kagamuri na guru to ko. Ni katau pandrita ko. Saya beberapa kali nih akhir-akhir ini ketemu dengan 4 murid langsung na guru tak kaya Abdul Rahman na modale. Ang kapatete kita na guru to ko alai. Asapule lebih tahu si bawah. Patatong yung kuala isi bawa guruta. Waku tenangi makada kita aga na baca guruta. Nasangang kapasan na guruta. Makada na mo bawa mana kita eko de mo bawi ya cik dia pada mo iko daga kita mo bawa. Tapi na mo de mo bawi itu saya eko membawi ya cik dia mamada ini. Ternyata itu adalah kitab Al-Jami. Iya. Jadi saya dapat cerita na guruta. Karena murid-muridnya di situ ada barakah. Nah sabak dia na mungkin dia gaga na lolonga cik di togi dua togi. Tau promo macu atau pandrita. Itu yang sering kita ambil. Jadi ya kau tamu ko si de kampung aja na to makada kenri na sunasui ko kanja. Aja na to lian rini urus. Kemudian oko di pokok na ya na yasam Israel. Dan apa meraja napa Israel. Makada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Iya natapui aya dua mi. Okui Masjidil Haram, loko Masjidil Aqsa. Padahal kali selesai Nabi tato, lai Madinah, lai Bukit Tursina. Madini tapui rokoya makada minal Masjidil Haram ilal ilal Madinah. Kemudian loko Bukit Tursina, Madinah tapui. Napasangi Pak Bu. Iya sangi Allah langang agama masigi loko masigi. Makanya di tau kue masih pasangi meka maki menre jupanda ia ko masam paja subuh ki ko masjid An-Nur tania kami menimaka meka menre jupanda matu oko ka pangkap masam paja lor
Aja tak kado kopi sigiri le pamanre. Magay. Katong bicara gamay. Magay. Iya kotak ko isalay masjid an-nur masampaja subuh ki onna. Na ini akan memang imakadoko ka masjid raya na pangkap matu memang sampaja loro. Natakko to kecelakaan ko pare-pare na tomate aga pakutanana po nga latala ko malaikaan. Pulikenro ya atakkoy. Ikenro melolo. Makada puluk ko'y masjid an-nur onna ro melo ilok ko masjid raya pangkap masampaja loro. Makada po nga latala atakkoy yato pasalama ina sabak masigi ko melo nalaw. Itulah hakikat Isra. Dua telu tu istilah okui lalan na agamay makadama tu ya pendapat tau matoh apa madari na lolongat te ku curita bola rondang curita bola rondang ia tu makadai sampajat tepat tu kan melongi pada ia pe kode to ko masigi star oko ki bola ta masampaja sunnak musafir. Iya naro sampaja musunna musafir tanya kami ni makadoko kak matu melole pamasam pajalor. Jadi itulah orang yang berjalan dari masjid ke masjid. Apa iya konakan naki musibah nanya itu pakutanana pengalata lakin ri melolo. Ya miko makadaki okopi matu baru le pamandre rak barale. Na pamandre tangga soko kape agasan tangga soko warung hikmah. Ya to mitu na pau malaikat. Kenri pole nasa pole bolana, kenri melo nasa melo mandera baral ko baru. Sa kenro si melo lo purana nasa imele pako kada hikmah mandre gare. Legal. Tania Isra ipake. Bukan dari masjid ke masjid. Ia komelo ki lolongang asalamakam sininna jongkana ajewe. Acan neran na banna otoy. Gattam masumut tamana napasae. Na nilai ibadah po Allah Ta'ala. Na rekokwi masigi manguju. Na toko masigi manguju. Iya na tahu salama mananong. Iya to sinareko sampaja tepat tu belumi pada. Iya ko suyu pacapurangi ona sampaja misay. Atau kami meniati untuk mas sampaja subuh matu. Kenro kilok tetap menuju ke sholat. Matinro ki tetap menuju ke sholat. Magay iya na tahu dek gaga palawangan na pakasibin na. Iya mi kota tutu isang pajat na deta pasi sumpungi. 5 menit masampaja. Ya kok kalima mi masampaja 25 menit. Ya na mak gosip sijak bangker ro ni 30 menit. Deka ada. Sapuri pala gitu. Ya na tunah kada nabita ummak kuna ummak palisaro na sabak magay. Decen na salay decen na ngujuhi. Meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Betul na decen na salay decen na ngujuhi. Iya. Makanya macawi ramalangi. Ya matu ko matarawi ki sujuk pacapuran na tarawewe tania kami mani matarawi tau tema. Ya puasa pacapuran tak tania kami mani puasa tau tema. Maka majasak ki tania kami mani maka majasak tau tema. Nasaba ang kami mato hadiana. Nigi tau manya deceng. Na cahata ni malaikai layalin ni hadiah pahala. Ya kode na sampa na pigaw tatta yang kapalan na. Ya ko na pigaw itambayang. Makanya ya ko mate ki na din na to sampa matarawi na tau pemang. Iya na to pahala mananungang. Iya na to nakada tau panditay. Na mo mate ko tatta ituli jalang ibadam. Nasaba pura munia kami matuni makigwa decing. Iya to na pasabara bapak ibu sekalian ne. Na to kakal o pilalan na suruga. Padahal umur dan pahala terbatas. Tapi niat baik tidak pernah habis. Yan na to penting na tulito makahingga magpasisumpong ibadah. Tapahan ni kira-kira kan kero. Tanya tu curita salay itu kumakaday sampajat tapat tu. Tahu riulo ini bicara tapi angkau ko agama. Yan na royasang ibadah yang terus menerus. Nama ko manamuji itu namuji itu tinroy mako to. Iya komeki matinro aja tak meka matinro masija na moto matu manonto pagolo ya to bitu mululungan.
Iyo poko makadame ka matinro masija supaya moto ka matu masampaja tahaju siaga etata matinro sego totu inilai pakasiga lori pangalatala apa tinro na untuk sampaja. Yare gapura ki masampaja na to matakot makadame ka jo matinro-tinro cinampa untuk tajang sampaja subuh idi na tahu mau pak mage na sabak puli masampaja untuk loko sampajang. Iya na to tahu mau pak. Yo poko makadame to matinro masija na pamoto manonto pak golo hais. Ega. Iya. Jadi kita bicarakan Isra'nya. Kemudian